Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka di manen ti barbartekam. Da kayo, mami. Siyak? Siyak ti barbartekam? Anya kinamagday tang ibagbagam? Apay kay barbartekan nak? Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawam? Da kayo ang mabigbig-big ang negosyante. Saan ang naka-business permit na kiti daduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa iti mabain. Nagdama ka kini Mayor Solomon. Ngam saan na kanong amo. Ket saan kong amo, nupod no adina amo. Wenno kalkalaban na kayo laang. Anya kumaita no kas jayman bilang. Awan mo't mang sitar kanyak. Ngam itay, kunadag iti may iti opisina. Mapilitan da kanon ang mga sirra kadag iti negosyo yo. Adi makaala iti business permit. Anya? Kababain, mami. Da kayo arara amunda. Big-big-bigan da akabaknagan ang negosyante dito San Mariano. Saan nga agbaybayad pa iti hosto abwis? Bayam na gijay. Narakala ka sa rita ida. Ikamlay da iti kwarta. Pamalmalamlaan ida aguli magdan. Anya? Ha? Nalakala ka po sa landa gijay. Awad pang danagam, Jonas. Hello, nakawag ka ba, Antonia Candida? Asino kadag iti taga-munisipyo tinapadkod di sitar kadag iti negosyo ka, Mayor Solomon? Ania. Asino di kinakam iti dayjay apan nagsitar na? Adda baro nga ordinansa na ipasa iti konseho. Maingitan, ti pan na kay patungpal iti kada ti business permit amin ang negosyo diti San Mariano, Antonia Candida. Anya? Adda nga minaiwaya ta tax mapping. Masitar amin na negosyo dito San Mariano. Dakal man winabasita negosyo. Salbag! Asino di ginlalay nga nang ipasa iti daytang ordinansa? Propose ordinance ti kagurgura matao doon niya kandida. Inaprobaran ba't ti sibubukal akong si hoteli? Ni Eloisa? Wan? Mabukit-kit pa'y amin a libro dagiti nadakkel ang negosyo tapno makita no agbaybayad na madlang iti hosto abwes. Salbag! Kat, awan mabalin tayo. Ta inaprobaran ti konseho dayta. Kat nagbalin nga ordinansa. Pinirma akmatan doon niya kandida. Oh, ginlalaing kaunan bain! Kat pabura kiti dayjay agakat. Tapno mapadakkel ti taxes kat dumakkel madipondo ti ili. Kalukwan! Ha? Kasaritak na giti tao, Mayor Solomon. No pagarupam. Masisirap da pa iti kwarta mitadon niya kandida. Nagbidot ka. Tano saan da nga ramiden ti trabaho da. May kat ken may darom na bay. Anya? Lading. Hinidap na. Panawan mo siguron tapno mabaliwan ti taray ti administrasyon ko. Tasaan ko akayat. Nga damadi pakasarsaritaak iti panagimos ti takap. Talaos ti ragsak ko, tapinatkam ti awis ko, Monique. Apay kiti nasan? Awan at dakas na ti panangawis mo kanyak. Awan mat nga ti dakas. Apanggap mo kanyak. Anya ko matigap muna pagpanggapan kay ti Dakas. Pinatay na ko ni Mayor Solomon Talaga, laglagi pam. Bugbugto nga anak. Ken, saan nakadakas sa tao, Monique? Uray na kurapay kami laeng. At da pa nagbutang may ti Diyos. Amo teka. Kaya't ko lang ti makisiningad kan ka. Kaya't pa kay dayawak launay. Tadakas kan ka agayam ko. Wow ha. Ngayon, saan ka kadi ang mabain? No kas kanyak lang ti kadwam amangan dito. Anya ko mati pagbainak. Dagiti gagayam mo. Awan pakibihangan da no asino man ti kadwak. Biyag dala ang tibiyag da? Biyag ko matibiyag ko. Saan mo't lang nga nagungat ni Mayor? Idinaamon na asyak ti kadwam?
Saan mat? Basta ko na lang agan nadak. Kuna na ang mga ya bakit bodyguard, yung kinanak asaan na nasken. Agtalikakan ka, kanamok asaan na kabaybayan. Putno dita. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Oh, nukas tamang banganda iti dayta restaurant? Oh, sige. Saan nyo idapanawan? Aging gay ti may tulod na dito'y balay, anak ko. Sige. Bye. Pudno anang handa kanulang itirwar. At nakita da naragsak ti anak ko. Napasarayag katawad ay ti kadwana. Maragsakan akmat, no naragsakan ti anak ko. Hanggang kasanon, no addan to agrosing nga ayat iti anak ko. Napdak nga ta. Akas iti naramid ni Dunya Candida kada Jonas kan Eloisa. Nakainom kan Jonas. Rumor ka pa ilaang. Sa anak pa yan nabartak to niya. Kadwak ni Dawal. Ingkam lang agpalabas iti oras iti ruar. Umininom kayo lang arutin dito eh. Dabali lang no iti ruar. Sige. Dagasaklangan ni Dawal iti quarters na. Iso sa bagay. At damot ni Dawol ngagmaneho itilugan niya. Sino pa ilang nagajari muarto niyang? Da senyorito kan Dawol, madam. Apananda ka do? Mapanda ka no aginom itiruar. Anya? Ibagpagak nga aginom dalaangan dito eh. Saan tamot to na pinagkaway? Tila mo pang panunutan ni Jonas. Mugman, madam. Makapugtutak manendo kastoylal. Sige, si kanti maguray kadakwada. Idobleb tilak tiri daw. Uwan, madam. No saan mo mapuutan, kat saan na may lokatan nida, maturog na ni Tarwar. Masukrunak. Handa di sango, ti may sakadagiti kalatang nga restaurant dito Jonas. Wan Dawal. Dumsagtan. Mabit lang Jonas. Makitam dagiti dualo mo ka na ni kotse. Ha? Damunik kan... Asino di kadwana? Saan mo mabigbig? Nilito. Ti kasinsin kan driver ni Eloisa. Naday. Inlukatan pa nilito tiri daw ni Monica. Wow. Nag-sweet damot dan Jonas. Napandan. Anya ti kayat asawon ti panagkuyog da. Barogan balasang. Nagsina kayon kini Monique san ka di. Ag-divorce kayon. Natural. Sinalbag. Sige. Sumrek takit din. Kayat ko ti agbarta. Nasakit sa tinakam mo'y di nakita. Saan ko nga mo? Sige. Aginom ta agingga iti kay kayat tadawal. Ulitok tagyaman, ta pinatgam ti awis ko, Monique. Thank you so much, ha? Welcome. Aganad kayo ti panagmanehom. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow iti office ni Councilor. Okay. Anya lakit tinilito. Naragsak kadwa. Managistorya. Saan na boring? Kumusta ti dinner dityo? Iti dajalito. So far, so good. Naragsak kadwa nilito. Managpakatawa kan sana boring.
Nasayad nga rod nawan parikot. Okay, naliw-liwa ka. Uwan, papa. Oras ka sa no, nalipatak dagiti dudukot ko. Moniki ha? Apay, papa? Apay, kita ang dagiti kasta. Ang no sa din no ti pagturungan day ta kinasingad yo iti day alito. What do you mean, papa? Naskan ka di pa ngay balikas ko. Ada ka dagas na, papa. Baro ni Lito? Kanar-urayag lang ti final result. Tinaipila di horse me ni Jonas. Wan kayat mo asawan. Isukat mo ni Jonas iti may salang driver no bilang. I don't care. No asin naman ti pakarik na at manan iti panagayat, papa. Saan kay kumuna kumontra, no bilang? Asan? Patpatkan ka. Kanuan niya ti pakaragsak matan. So, thank you, papa. Ngam di kagdanag. Saan nga aram kanyak ni Lito? Sige, papa, kahit kunti maturog. Masapak ang mapan iti opisina ni Councilor Eloy sa Inton Bigat, tada papanan mi. Good night. Makaisa makitimbaga ni papa. At hapon na nga aram sakit di kanyak ni Lito. Ngam na bilang, anya nga ta. Ay, anyan ti biyaga talaga. Ni Lito. Hello, Manong Lito. Lito? Hello, Monique. Adda ako niti balay. Good. Pasensya ka na, no na-disturbo ka pa eh. Saan? No problem. Agsawer ak pa'y mat. Saan ak pa'y maturog? Okay nga rad. Good night manan. Paginanakan tumaten. Oray si kamat. Ada pa'y papanan tayo kada Councilor Inton Bigat. Okay. Sige. Good night. Bye. Good night. Bye. Ay, anyan ni Lito. Sa bagay, nataknang kan gentleman. Pudno ng taod laang itinakurapay a pamilya. Ngam, dahi ta ka di ti pagibasaran iti tao nga ayatan, ti maysa a tao. Narabian kayon. Kan kasta unayin bartak ni Jonas. Di nan sapayin ang mga pagkat mo dawat. Wan nga rod. Ni magkideta. Sana ko na naginom. Himariknak ngagbartak iti hosto ni Jonas. Hala, sana balik. Adda ni ti kwarto na. Nasakit to lagi iti ulo na makaring. Lakit di Agar-arang ang platan nga insarag mo iti kwarto na. Bayam. Iti blanak man kay iti kapito niyang. Sakbay mapanak mo iti pagtuturogak. Sige, mabiit lang. May talaga ti panagtimtimlam. Isot may sama gusto aking kamalaksi diti kinapintas mo. Thank you, my loves. Patiray ko kan nagpaimat. San? Ibagbagak lang di po, no? Ala, wanan. Ay, adaman damagag. Anya da. Anya ka di manan din nagpartikan ni Jonas. Makaluksaw ni Madam itay na amuan na. Arimwar kayo pailaang. Idinto ta, naginom kayo lang arudan dito eh. Mapan kami kumalangag palabas iti oras, Jerwan. Ngami di makadanon kami ti restaurant papanan mi. Gusto mo ta nakita mi damonik kalumugan iti kotseda. Anya? Dayjay lang, impartikan na. Saan ko nga ron nga mo no nasakit tinakam na winuan niya? Ngamin, nadakadwa ni mo ni kalalaki. Anya? Doa dalaang. Kat nakaragragsak datag kat katawa da sakbay alim mo ganda. Kadamom ka de kimpet pa ni mo ni kititakyag di kadwa na. Sino nga min ti kadwana? Tika sinsen ken driver ni Councilor Eloisa. Anya? Agkapi ka ditan, Lito Barang. Buwan Uncle. Nielsen Councilor,
Agpel-pel siguro ta nakadigos mat itayan. Isu Oray ta nakasukatak matan Uncle. Masapa kayo kanaw amapan ijay munisipyo ta adda papananyo. Wan Uncle. Adda mapan mi kita na proyekto. Ken mitingan na kanu dagiti women iti may sa barangay. Kasta kaday. Wan Uncle. Kadwa mi ti may sa taga DTI. May suron sa kanu dagiti women iti handicraft. Anya day jay. Eko Uncle. May suro da nga aglaga kadagiti nagduduma. Kas kuma iti kalugong anang aramid manipo diti silag. Kanda duma pay. Ken oray sa kanu dagiti lalaki. Agaramid da iti boy-boy. Ket matulungan ida maimarket dagiti aramid da. Babaan matlaan kada insan. Napintas aday ta. Kung nga da insan kan Monique, kita anda, no anya dagiti kang runaan na produkto dito San Mariano. Tapagbalin da kanu nga otop, when no one town, one product. Anya day jay. Ko Uncle, may isa kan mga programa ti gobyerno, amang tulong kadagiti babasik na negosyante iti may nga ili. Ket may sa dayta programa nga isayang kat da insan, tapno adda panggedan dagiti lumugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo ka makumikom kalaunay? Ngam, dayawan launay di papati kinagagat mo, Eloisa. Counselor ko na kuma. Anya? Nangaroon na iti nagato na proposal ordinance mo kano. Ano niya? When? Nagadun, ti proposal mo. Ada pa'y amendment kadagiti existing ordinance. Kasapulan, friend. Para matlaang iti panagduras ti San Mariano. When? Napintas na ita. Anya di kinunam, friend? Kastoy? Nangipila ako ni ti divorce kontra kini Jonas. Anya? Nadanton resulta. Formally, extanton nga padpada. Naaramid mo dayta? Kasanon ti... Uri kasano, at tapay matnabatbati abain ko iti bagig. Sanak matatay babae hopeless, wano, awanan kas ka na, ako mamkamat latan iti lalaki. Apulos mat, adi, mangayat kanya. San ka di? Sigurado ka iti dayta, Monique? Yes, of course. Iti kasta. Nawayan, iti kayat ng aramidan. Kasta ngat. Maybe, ang best friend kami tulangan ka ni Jonas. Okay. Ang ipakpakaunakon, friend. Nugandatan namanen nga idarirag ti panagsinublian mi. Sorry lang yun. Ngam awan panggap ko ang makisinublian iti lalaki analupoy. Kan awan pukod na a determinasyon iti biyak. Wan nga ruwad. Kat siguro, masarakan tantumat lang ti Mr. Right nga agpadpada. Uwe na, friend. Iso ano, kayat mo nga agsinublian kayo. Well, awan ti parikot kanya. Ay, saan? Kahit ko saan nga dayo mapasamat kan kadayta. Napintas ka. Kan nasingpit ka mo ni. Anyan? Amo. Ado, ti agrok babken ka. Isan, anya tinagsaritaan nyo kin ni Monique. Naka-close door kayo pa itay Amo minsan. Kasla tsak pa dyan. O, ti anya. Timbaga na kanya. Nga? Ag-divorce da kanon kani Jonas. Anya? Kasta timbaga na kanya kinsan. Oh, nagsayaatan no kasta. Nagsayatin ko nam. Jesus. No kunaem amaadan iti gundaway ni Jonas. Amang pasubli iti relasyon mi no agsinadan wenno nagpabusuyan ni Monique. Tagpitot ka insan. Anya?
Itapay ta naka-move on akon. Kuha insan. Waninsan. Awanan iti panunot ko ti makisinubyan iti lalaki nga awan Sir Serbina. Nalupoy. Ni Jonas? Tumpalbiag apas pasurot latan iti nana. Ken napaniknikakon ang nalupoy ni Jonas insan. Kasano? Di na malabanan ti panang sulisog ni Monique ken kuana. Idi adda iti Amerika. Kasta ka di. No talaga natibkar. Uri ka sanwa sulisog ti dumteng ken kuana insan. Linabanan na kuma. Para lang iti kunkunana panagayat na kanyak san ka di. At damat din kalintigamin san. Nakamamak ti kasjay. Naimbag langan. Ta sa anak ana ilawan ken kuana. Insan. Kluna kinsan. Nagayatak mo't ken kuana. Ngem nalabit. Inturturong ti apo ana saya at ti pagbanakak. Tanagsina kami ka ni Jonas. Wen, mabalhin. Kat ni Monique, anya ti plano na. Nakapimpintas, insan. Oh? Insan, di mo kunaan. Anakayawan ka ken kuana. Dakas ka din mo bilang, insan. Insan ha, agang angaw ka man na nakunak. Normal ka tao, insan. Siguro, saan mata kinabagtit? No agrok baba kitikas kan kuana. Nga ure ang mok nga itika man. Sa anak ama ikarikan kuana. Saan pa'y arimwar iti silid na, madam? Anya nga oras dasim mangpaton yang. Parbangonan, madam. Kasta unay nga roda bartek ni senyorita. Kasta ka di. Binagbagkat ni Dawal nga insira. Salpa ka talaga. Anya lang unay aya ti pagbarbartikan na. Kwa, madam. Di ka di kinunada nga ada parikot ka na kiti negosyo mi nga one business permit na. Siguro, Maluksawa kiti na nga Eloisa. Kuna ni Mayor Solomon, amasapol ka nun nga da permit amin ang negosyo dito San Mariano. At ayan negosyo yung awan permit na, madam. Ada. Tasaan mo't kay stricto? Anya ko mati sir kiti panagayam mi kini Mayor Solomon? Tinultuluwa. Nas ka natulungan dakbat. Ay, Nga bita, masapol ka no, ang mapipermita na amin. Dayjay kit din ti pang sidsidiran kanyak ni Jonas. kun Wah. addan sapay ka nun ay ranaan nakita na idirabi, madam. Wan, kuna ni Dawol, nga ang mga nudayjay ti may sa nagpartikan na. Tiyan niya. Nakita na ka no, kada kadwa ni Monique, ka nagapoy ti may sa restaurant. Ama no, nagsakit matlaang tinakam ni Senyorito Jonas. Kinamaag na ita. Di na inkas kaso ni Monique. Ita, masaktan na dasabali akadwa na alalaki? Siguro. Kinamao yung daytanto niyan. Ay, medyo nakawaya basiton da tao, friend. Talaga anagaduti umay agpatulong. Nang runay ti scholarship yan nagta. Sana bali. Nakabiro kay samat ka iti sponsor. At dan, malaksit iti basit nga agapu iti opisina. Wow! Actually, friend, nakaikad nga kun. Iti anya. Uray kat, adadag iti kliyente. Outside, iti kina-counselor ko. Kas, CPA lawyer, adamat compensation ko ichay. Ita, ti sweldo. Ilatang ko para iti scholarship dagiti deserving out of school youth. Wow! What a nice small friend. Di kang tanag. Kasaritak ni Papa. At patulungan man kan kwa nga. Tapno dakdakkel ti maitulong mo kan. Ano dagiti matulungan. When friend, nakasaritak mo ti provincial in charge iti technical school. Naimbag ijay, ta short course kan libre. Oo na. Ngamin, iswita ti mas kasapulan dagiti daddo nga apas dak negosyo. Dagitay technical courses. Successful ti pagnatayo itang aldaw, Monique. Wan, naragsakan dagiti agindik iti dadya parangkay. Ta, adanto manin panggitanda. Adanton livelihood itchay. Wan nga rod,
Aglaga da kadagiti nagduduma handicraft product. Kat tumulong mati DTI ang mga promote. Ado pa timula da kape. At dapat kakao. Iso nga rod. Isa ako na ni Councilor akitaan da no kasano ang mapaduras ti industry at ti local coffee. Wen nga rod. Kaya't nalaos ti ragsak dagiti lumugar. Tanipay la kanong inisan councilor ti kakaisuna ang nagbalin nga opisyal iti ili ang nakadano ni Jelo Garda. Anang kita iti pagimbaganda. Wen, nasulinag namin dahil siya lugar. Sa kaanan ti bantay. Ngam awan pa rin ko tinsan. Tadamat kalsada ang makadano ni Jai. No pay rough road. Wen, nakita ka rod. Kat siya ka mismo ti pangibagakan ni Papa. Nga idawatan dahi ti pundo dahi jay tapno maaspalto. Mabalin ka di baliwan tayong tuntek sarita. Anya nga minakinamak ti aramidem Jonas. Awan mo tararamidak. Da kayo ti adda madi nga aramidan na. Anya, Di kay lamabain. Nangruna kini Mayor Solomon. Kuskusiton nyo ti gobyerno. anya kuskusitan ti bagpagam. Umay ti BIR. Kat kita anda dagiti negosyo yo. No agbaybayad kayong matlaang iti husto at tax when nubuwis. Anya, Kat nasayat matlaang. No ingatan ta dayta. Tapno saan kayo ang makakusit. sumardin kan. Saan ko magustuhan ta kita may bagpagam? Saan kayo ang masaktan, mami? Tay bagbagak laang tipod no. Sana dayta ti pagsaritaan ta. Oh, anya pay. Imbagak lang arudan ang nasakit ti ulok. Nasakit ka di tinakam mo iti pan nakakitam laang kini Monik nga nakadwa na sa bali. Nagko na, mami. Naibaga ka no di dawal kanton yang nga isot nagbarte kam. Ket no saan nakabinagkat ni dawal saan ka kumana nakaawi. Insan, kumusta mo't nga ti date yun ni Monique idirabi eh? Siyempre maya tinsan. Nakaragragsak ni Monique. Amangan na sa dino ti turungin dayta ha? Awanin san. Kaya't ko lang ti makisinlingad kan ko na. Os, dayta laang? Uwan. Amok mata sa anak may karikan ko na. No, pampanunutom ang nalablabas nga agayam tirantak kan ko na. Uy, awan mo't imbagbaga ka. Ang minsan, broken-hearted ni Monique. Wen, gusto ka. Ang jak kahit agon dawayan day ta insan. Insan, No pekas na. Saan tayo lang mat ama ibagakit di? sa bagay. Amo minsan, kasapulan ni Monique, timang linglingay kenkwana. Jak mo't ibagbaga, at ipanagarim mo, timang liwliwa kenkwana, ngam kit di. Ti panawan mo kenkwana. Wen insan. Kat mismo nga iso tinagkunaan ragsak ka no nagkuykuyog kami. Ta saan na maboring. See? Ket nga po iti dayta insan, amangan no ma-develop, tinaisang sangayan arik na itinagbaitan nyo ado ha. Kinapod no na insan niya. Aklunak. Jak ilibak nga agrok babakken kwa na. Ngem jak inarapaap, amaadaan kami iti relasyon. Imbagak matkan kan, Mr. Ong. Awan rumba nga pagdanagam. Taadabak up tayo manipod kan Mayor Solomon. Wan, Mr. Ong. Nabayagan da itang raramidan na. Ah. Anya. Pagaropam ka di anadalos launay ni Mayor Solomon? Oh. Nagbindot ka, no kasta ti pambati, Mr. Ong. No amumla ko ba, anaggapo iti droga, ti gasgastosin na tunggal eleksyon. Wan, Mr. Ong. Karaman ni Mayor Solomon ka, dagiti makon ko na narco-politics. Wan. Sige. Kabilinit nga rod, dagiti tao, ngagsagana da. Oh. Okay. Bye, Mr. Og. Ay, sige lang, Mayor Solomon. Isakit mo lata, dahil nga Eloisa. Anakin nyo iti usto. Tamakita yun to, tikidag na. Ang dagay mawag ni Mr. Ong. Kahit at nanti karagamin to, madam. Wan,
Awagak mat ni Mayor Solomon. Kasapulan tayo ti back up. Maganda naman sa bali ang grupo ang masagang yo. Sino ko ma? Dagiti kalaban ko iti negosyo Sa bagay. Dito ay masubok na tulungan na pay ni Mayor Solomon wano saanan. Abay, madam. At akade isang nga na kinawatan. Yak magustuhan. Ikas na pa ng pabasol na iti negosyo at droga. Abay, anya kami timagana. Ada ka naman nun, nasarakan na abang kay ti babae, iti may isang abandonado a lugar. Kat maatap anaramas, sa napapatay. Kasta ka rin. Kat ikon konektada iti droga. Oh, Sa bagay. Saan nga dayo dito ang atap da, madam? salbag kiti. Akikitan man na kiti pakarikutan. Baka muta. Ngam kasanon. Numaroktalan da kayo ti drag queen. Anya, takasanong kumamaduktalan da? Malaksid no dagi butaktak. Da kayo, tikang runa na makamu iti kinapudno, daway. Madam, Kat no, may butaktak da ita. Da kayo, ti umuna at udwak. Nukasta san lang at inubyo ti biktima ti suspek, hepe. Agraman na pingat nga grayo keng kwan na pinain na kunam. Anya, anak ti may sa Abaknang at taga Capital City. O sige, hepe. No dala kiti nabatat nga ebidensya ka na saksi. Uray pa sino na itatao. Sige. Mamwak kumapay no sino na kiti supplier da. Sige, bye. Naimbag din tasan na taga dito iti may sa suspect ang may sa drug dependent. Tangata dun niya kandida pa lang tagiwarwaras. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko akayat ama paay kayo, dawal? taramirin mi di amin nakabalan mi, madam. Nasaysaya at payamatay kayo amin ngam ti mabulilyaso ti pagnayo. Anya? Napat madagtikar kami ito da kami. Milyones ti patagdag jaya kargamento. Nung da mangher kailangan iti sa bali, madam. Saan mi payak kaya ti matay? Anya nga rod ti kayat mo ama pasamak. Agtungpal kami iti bili nyo. Ngam saan mi amay kari. Kan may danon mi tinasokar gaminto nga wanda sa mga samak. Anya. Makapasakit kayo matitirig na, madam. Kaslangawan pulos patag mi ka na kayo. Tilang pilakyo tinamatag. Naa. Nawan kami at tao yo. Matagtaga po nyo, madam. Marami yung matadag iti trabaho mi. At ang atamot kasta akin lang sa liwan mo antibiyakyo. Nagturod ka nga sa kanya kiti kasta dawal. Bagbagak lang di po no, madam. Naman niya mata. Nung mamwandang iligal ti kadwa ng negosyo. Saan kayo kumaunay? Ano palang buat Madam Candida? Tauray kusing. Awan may tugot yung numatay kayo. Pagdadya dawal. Maiturad na ako na pagsaritaan iti kasyay. Ala, nagloko mo ni dawal, madam. Anya nga may timbaga na kada kayo. Saan ko kanumit lamay itugot ti kinabaknang ko inton matayak? Punumat, madam. May saka ba eh? Alaksid ano, pagidaan da kayo to ni senyorito iti pasig a kwarta. Anya. Apan na iti kwarta iti lungon nyo. Di adda na itugot yo. Payalong-lungon ti pagsarita taton yang salbag ka. Dayo pa iti papatay ko. Sus, naimbag man tamuyo, madam. Na. Naggasat kayon tamuyo gayam anapaot pa iti biyag yo. Manawan nakmalangan ton yang. Magano makabil ka pa eh. Awan na di pagpupungtutan ni madam. Ang nga tangag pa iso tinapasama. Ay, agtamag akman kin dawel. Ay, Jenny dawel, agkarkarwas.
Anya, ti bagan, tuyang my loves. May liw ka kadi kanya. Namparakon. San ka nga rodan ngagmisota? Madadahil tabindas mo. Di nagman asaran dawal. San ka man marabagan ako na? Anya ka di bagam. Anya ti nakaluksawan ni Madam Kanka. Uray la agbukir at ti agong na itiluksaw na. Anya, Kaluksaw na ka. Taada ka no imbagam maipapan iti saan na apan na kay tugot iti kinabak nang nanumatay. malugsaw gid din no iso matibod no. At daya may tugod ng oray kusing. Nakaluksaw. Kat kunana amabayag pa iti patay na. Asos, may baga na ayan mo ka ano amatay. Isungarot ti kunana. Napaot ka no pa iti biyag na. Muna yan ka ano ti patay na. Hayabo Diyos saya. Sumak. Ken, at daya may tugod na kwarta na. Naibagat ken kuana dayta. Kat imbagak amabalin man nga damay tugot na. Ah, kasano kumamat? Apan ni Senyorito Jonas iti kwarta ti lansad ti lungon na sakbay amay lungon na. Anya, ha? Ay, awan pa'y naputa kakas na to niyang. Anya nga iti amom no ibilin na kini Senyorito Jonas dayta. Wala na nukasta. Bagtitin nito niya kandida. Nukasta di bilin na kin Jonas. Anya? Ken mas bagtit man ni Jonas. No aramitin na rin. Ha? Nukasta ti mapasama. Agbagtitan dagidagi na. Ado talaga tiyag bilib-bilib kang insan, uncle. Apay, Mike. Kung na dagiti umili, dagiti nadandanon mi a barangay. So kanula ang ti official ti ili anapan mo nagsubli ti barangay da. Kalpasan ti eleksyon. Anya? Dagiti daduma wano naglablabas. Mapan kanula ang dagiti kandidato no tiyempot eleksyon. Ngaminton nalpasan ti eleksyon, nga oray na nga bakda, saan da na mapmapanapulos? Kalpasan na, hintayab kanu pa yan iti kali dagiti karida. Ay, talaga amit akasta. Kaaduan ba't? Lokal man wano national election. Uwen, uncle. Iso akas tauna iti panagraam da kan insan Eloisa. Tama kasarsarita kita no, kas di amapan kami kadagiti aw-away. Mala, sapay la ko mata. Agnanayon akasta ti aramiden na. Uwen, uncle. Kang runaan nga ar-aramiden itada insan. Kat iso ti livelihood para kadagiti lumugar. Tayo ngay ada pagsapulan da. Mayat ano kasta? Kata boyo, uncle. Bilibak mat kan munik. Todo suporta kan insan Eloisa. Ay, kasta kaday. Imbag man na, imbes akagawra na, nakainagaw na kan Jonas. Saan ba? Uwen na, uncle. Bastawan lagi di tagpanggap kan kuan iti dakas kadagiti kakadwana. Gapo iti apal da. Kan dagiti posible ang makalaban na, dagiti nangangato a posisyon kunayo Ay, uwen, uncle. Nga mawan mat nga ta, Tagkakadwada mat kan kada mayor kan vice mayor Gonzalo. Oh, nagsapa kan Monique. Nadanon da kamat kan dito Juan, tada pa panantayo ita barangay san ka di? Sublian kanu akitaan da insan takid daw da ama asfalto kumati kalsada da. Juan, kadwa tayo dagiti taga DPWH. Kan, sekretary ni Papa. Dahil tati pagimbagan na. No todo suporta ti mayor kadagiti kid daw dagiti umili. Siyempre, kaya't mat ni Papa na pintas ti exit na, kas nabayagan a mayor iti San Mariano. Wan met. Ang abdan sa amat dakal aparikot itati ili tayo. Anya day tayo nito. Di man ka no pa nagraira ti may pari ta droga. Juan, naamakmat day jay. Doon ti kaso ti pamapatay kan rape. Kat atapan dagiti pulis, anak ka drugs dagiti nagaramid. Di mo kunaan nga. Ibarte ka man ang tinakita mo di. Hindi mo malipanan na dyan. Ay, saan ko ang may lawlawag tiriknak daw? Okay lang. Nakigtutak lang. Nadyalaki din na driver. Di pagimunam. Kinanya kumarason nga ramidam di kasta. San ka di amaur-oray lang ti banag ti divorsyo. Wan, urayan mi langan ti final. No mapan kami wano saanan.
Abangan no mabalin mo't anan appearance daydan. Saan ko nga mo, nanya ti process day jay. Di mat ko na mga dagayim ni Mayor Solomon na judge ka na bugado ijay. Katisudan di makam mo. Iso, mati ko na ni Monique. No kasta. Awan nga raw den tirason nga sakitin akin mo. Oray maki-boyfriend win maki-asawa ni Monique kiti sa bali. Saan matkit di? Amangan no makababawi kan. Anak kidibors keng kuana, Jonas. Gawal, awan kasta arik na. Aday bagak ng basan ka masagsakitan. Nagmahag ka man! Pinalos po samkit din tinagpintas, di adal kan baknang. Dakil nga ikanwino, nalukmag nga ikanakunata ni Monique. Dawal? San ka kumaamas sa irti ko na. Ngam ibagbagak lang di po no. Ay ngam san ka di ama insulto. Amay sa lang at driver ti pangisukatan naking ka. Nukas pangarigan. Talaga mo tayong sanlito. Oh, anya man insan. Apay, kastalat ng ti panagkitam kanya. Mapalpaliyo ko ngamin, nadagkat kayo unay kan Monique, Anya? Oh, katanya ko maita. Amano, sa dino ti pagtungpalan day tayong san. Amok no anya ti pampanano, tamin sa Sheila. Wen, aklunak. Nakayawan na kenkwa na. Ngamit ti oray ka anuman. Saan na mapasamak ti pampanunutam. Apay mo takas tati ko na. Ngamin, kaya rigan mi ti langit kan daga. Anya? Kaya rigan ni Monique ti langit, kat daga akmat. No status iti biyag ti pagsasaritaan. Kasta ka di. Hmm, Kasta ka di ti pangyarigan, iti kasasaad yun. Mayat oh. Anya ang mayat ti kayat mo asawan. San mo ka di nga mo ati langit kabatog na ti daga? Ha? Saan mo nagets? Langit ken daga. Ag kabatog da insan. Lugas na under surveillance ita, hepe. Sige. Kasi tinakunak oray payasino ti akin anak. Basta dalakit di ebidensya kan saksi. Sige. Saan tayo apabut-butang, hepe? Aramidin tayo lata ti trabaho tayo. Addaak itilikunam. Juan, hepe. Bye. Nagkiti sinalbag. Sa nagabot ang nagdan, kaya da mabalin na kan impluensyado kat marami dalatan ti kayat na. Kayat ko adalusan ti San Mariano, kadagiti gas ti kagibungan. Nang runa, kadagiti drug addict. Wan, pagbalin na ka drug free nga ili ti San Mariano, sagbay nga gibos ti dagam ko. Sang-sang patyo gayam, Sir Lito. Sus. Anya, sir. Lito latan, Sir Jonas. Jonas latamat nga rodan. Angam sa balit ka sa sadyo itibiyag kita kami, sir. Amok. Angam kayat ko at Jonas latan tiyawag mo kanyag. Okay. Sikat imakam mo. Oh, kumusta kayo matangkan, Monique? Kumusta na kami kan, Monique? Anya ti kayo asawan, sir? Amok. Nadagkat kayo iti tunggal maysa. Tapos aray agkuyog kayo pa'y ngag-dinner. Anya? Kablaawan ka, Lito. Kablaawan? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Jonas? Nasken ka di pa nga ilawlawag ko. Nagasat ka kan, Monique. Napintas lang arudan. Baknang pay. No ipapan mo nga agar-ara makankuana. Nagbidot ka, Jonas. Awan sa bali akay papananti kinasingad mi. No sana kas na patagagayam. Nang runa,
Kat nasingid na kan Counselor Eloisa. Kasta ka di? Ngam tay ko naman napintas kan baknang. Apay nga rod abinaybayam. Ha? Tirigat na. Pinasakitam ka no iti usto. Tasaan mo nga sinubadan ti awan ka asping na apanagayat na kan ka. Lito. Naibaga na amin kanyak nita. Iso asaan mo nga tamat na mapabasol no ikayan na kan. Kat saan mo mat mapabasol no makasarak iti lalaki nga agayat kan kuana iti napudno. Ti loko. Ti amuna nga takit saan ko anadlaw. Nga adda kay papanan ti panangibaga na kanya kiti kasjay. Kura na kurapayak lang kan nababati hadal ko. Naawatag. Ada ka naman ni Jonas si tayo dito? Uwen, nagsarita kami. Kaya nasungbatak iti imbaga na kanyak. Ah? Nagsawa na ka kadi iti madi? Saan matkat di? Ang emnadlaw ko. Adda sa bali akay papanantikas diyan nga imbaga na kanyak. Anya? Anya nga minti imbagana. Kasta ti imbaga na kanyak, manik. Oh, awan ti karbangan na anang ibagakan kati kasyay lito. Anya ko matibibiyang nakan ka? Awanan ti sirbi kanyak ti kasarmi. Maur-urayan ti resulta ti panakawaswas na. Wan nga rod. Ngam kas diyan mati imbaga kan na. Pinasakitan na ka. Tasaan na nga inikkan iti patag ti panagayat mo. Kat na dyan. Saan na nagsasaw kat pimanaw latan. Mayam, sano ay kaskaso? Kanawan bibiyang na oray pa no asino ti pakisin na nadakan. Pakiayan-ayan. Mas daawak namin na. Ay, amom dito. Nakaikad din akon. Sana kung nagpalamakan kuha na iti ayat. Monik. Sana nga iso ti lalaki dito ilubong. Katmang namnamaak. Naragsakak tumatlaan. Iti lalaki nga ayat na kiti maikadwa akong taway. Napintas ka. Nasingpat. Iso nga amok adumtang dayta alalaki. Oh. Kat uri ayan tupay ti status wano. Klase ti panagbiag dayta alalaki no sino man. Naison to lakit ti pakarik na iti na itong tuma panagayat. Awan bibiyang ti sabali lito. Uwen. Gusto ka? Ngem, no bilang tasaan mo akapada iti status iti biyag dayta alalaki. Kaya't nga tamat ni Mayor. Oh, Jonas, ang may saak nga anak. Kanamok, napategak unay ka ni Papa. Kaya't naasawan, anyaman ti pakaragsakak, awan ti rason, adi na kaya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang maikawak iti kasinsin ko. Anya? Anya mo ti pakaikawaam kan kwa na Sheila? Naidumdum at ikinaragsak na nga inaldaw. Oo, ang mga nadamot mang parparagsak kan kwa na. Ay, gusto ka, mamunik. Nataer ni Lito nang runa na formal attire. Wow, ha? Nataer kan ni insan. What? Apay? Sana nataer, di pa nakita? Sana? Nataar syempre, ngam narigat mo't no siya ti mga bagay ti kasta. Gaputa kasinsin ko. Ngayon po datin bagak, Ma'am Sheila. Katsam nga dayo, nga dagkursunada, wanong agayat mo't kan kwa na. Nagdaksang gasat mo't ten, ti ma-inlove ken kwa na. Apay mo nakastati ko na, Ma'am Sheila. Sana nakalpas iti kurso? Nagpatingga lang iti vocational course. Kat nagpatinggamot lang iti driver ti trabaho na. Awan dakas na iti dayta. Tinapatet, agin nos duda dua. Iti, agbalin, naayatin na. Sa bagay. Isungawan parikot iti dayta, Ma'am Sheila. No siya, praktikala kitan. Ngamin, nagayatak nga agpaiso iti di adal, kan baknang. Ngam, jak matpulos na karit na, iti panangilala.
Pulos sa dinak inilala ti tao anang ipaayak, iti ayat ko. Gaman na kiti full support mo friend. No problem. Nagdakil din na itulong tay endorsement ni Mayor Solomon para iti dayja project iti barangay Tamurong. Wen, kayat ni Papa na pintas sa exit na kas Mayor. Wen narigat no mangibati ka iti pakababalawam. Ngam ko na damat. Uri ka no anya ti kinasayaat, ter aramidin ti may sa tao, agdan tulat tama ko namat ti sabali. Wen, ngunit. Pud na day ta? Agsipod ta saan mo ama please, when no makontento ti amin. Agpaiso, agdan tulat ta madilaw ti kaatuan. Normal sa daytan iti tao. Nangron ano may saka a politiko. Makita da amin nakabasitan na bigdot mo. Wen nga Rod, kasta talaga ti konada. No nakapsot ka no ti Rosok, saan na sumret iti politika? Nagdermasyo kagatwa. Aging kay ti mabalin. Saan tayong ipalubos nga't namatay? Win masugatan ka na tayo. Dakal ka no ti bonus. Ngaitad ni madam ka na tayo. Kasayanan na basta. Dahita, tingkari na kanya. Isong arami din tayo amin nakabalan tayo. Amay deliver tayo nagiti kargamento. Win may sangpot tayo. Ya, ibudi ka. Ni Mami, Tonyang. Ayan na. Ada iti kwarto na. Dadawal. Apay nga awandakan kulas. Apa man anabilin ni Madam Ida, nagdardaras na matapin manaw. Kaya't ko kung maida ka sa nga uminom. Inton sumangpot ta O sige. Mapanak pa iti silid ko. Kat no sumangpat dadawal, tuktokan na kiti silid ko, Tonyang, ha? Juan, senyorita. Sige, panawang ka pa Nalitay ni Jonas. Aginumda ka naman kadatawal? Partakliraw! Lumugan kayo at dagusan ka nagdi-pick up. Makamot ti driver ti truck. Hindi masangwanan kan malikudan ti truck. Masapol nga dapak up. Kumusta, Dawal? Anyat madabag. Agturong kami, nagibudi ka, madam. Awan matlati pa record. Awan pa'y magkiday, madam. Good. Kasin karik ka na kayo kadagiti kakadwam, ada bonus yung kanya. Numay sangput yung ti kargamento iti bodega nga awan aberya. Ewanan, madam. Alang arudan. Bye. Bye, madam. Dakkel maden ti sobre kanyak apirak. Kwarta maden nakateng-kateng ako nada. Apaya nagsardeng. Nagitiad dahi ti sama. Checkpoint, Postawan! Sinalbang! Dakasan, awagak ni Madam Candida. Dakitin samot tao ni Mayor Solomon dakita. Apay Dawal. Na-checkpoint, madam. Taon samot ni Mayor Solomon. Ha, Pulis na ako na kuma. salbag. Sige, mabit lang tawagak ti Mayor. Uray, tawag yung madam. Bye. Sige, sige. Sana mabali na ma-intercept dadag iti kargamento. Agawag ka man. Donya Candida. Abay? What? Apaya na kanibinaon mo kadagiti polis mo amang checkpoint kadagiti tao. Hunak man numangtad kay Discord na. Apay nga na checkpoint. Awan pinag-checkpoint ko. Abangan mo sa bali abandag ti autoridad na gijay. Kasanuwarunan na kiti kargamento. Takala ka tanday jay, Mayor Solomon. Awan mabalin ko Donya Candida. Anya, sinalpag ka, Mayor. Ayan din ko proteksyon. Oh, Ah, oh. lading idak Donya Candida. Masapol adalusak
kadagiti amin nakita ti kinadakas ti San Mariano. Sakbay nga gipos ti takam ko. Saan ko kaya nga dadakas sa pakasarsarita? Oh, aramidan niyo amin nakabalan niyo ang lasat dawal. Urain makirangat kayo. Awan madam! Dakamin di mga mo! Sige, nga maganad kayo. Sige, bye! Wah, tiyak magustuhan tinaramid ni Solomon. Impagarap ko lakit din namang taditis court ka na kiti taok. Saan mat kayang? Natay kami nan kakadwa! Kasta tirumbang kada ko na! Sige, parta kayo! Pumanaw tayo dito, oy! Sakbay nga dapat umtang ang kakadwa na! Natay amin dagiti kon digit point! Anyak di kunam, hepe? At napasama karangat? Pulis kontra dagiti matab nga smuggler? Kasta ka di. Wah, imbestigaran nyo. Tangay at na tinagbedingan ti jurisdiction tayo iti kabangibang nga probinsya. Tumulong kayo. Sige, sige. Bye. Salpag na yadon niya kandina. Kaya't napay adadailan tinagan ko. Piltak na ito kanya ka na basamak. Di pa ila nasolsol bar. Dagiti nagsarano apang mapatay iti dua babae. Ken pan nakarabas na. Kastoy manan tinapasamak. Apay nga awan dapay dadawel ton yan. Sa dino tinapananda. Saan ko nga mau? Nagadun ti nainom ko. Saan ko matlangan ida mauray? Saan ko nga mo no? Sa dino, tinangibaunan ni Madam Kankwana. Dan samot kalukon nga aramidon dadawel. Anya? Sika ton yan. Adda ka di amam. Ha? Awan. Anya ko matiamok dita. Maduktalak lang adar aramidon dadawel. Siyak amis mo ti mangibulgar kadagiti otoridad. Anya? Kasanon no? Noan niya. Oh. Apay adi mo ituloy ton yan. Awan, senyorito. Saan ko akayat ti makabasol? Ang mga no patayin dakpay. Sino ti mang pataykan ka? Dagiti buhaya, ikot kukuha, senyorito. Nintulangan dawal ti pagdamagan niya. Sige, naawanan pa arami do kanyak. At dala ang aramido kidi kusina. Panagkunag. Kat ado ti ammo nito niya. At dalakit din ay bagbaga ni Dawal Kankwana. Nasaw kanyak ni Dawal nga aggusto kanto niya. Adda nasaw kanyak na minsan ni Dawal. Paliihok ka no ni Mami. Taamangan, no makaaramid iti pakaisag makan na. Ay, makaaramid? Bueno, nakaaramid at. Kasta ka di, Counselor? Ket? Asino dagiti nakapinaltog dagiti pulis? Anti-smuggling force? Wah. Oh, sige, Counselor. Okay. Agsarita tayong tun madamdama dito munisipyo. Okay. Tangay sika ti chairman ti Committee on Peace and Order.
Owen, Counselor. Okay, bye. Oh, at takadi dagiti smugglers dito San Mariano. Wow. Sino na kinasarita ba na? Nakastat itsurap. Tang. Timan inyawag ni Counselor Kamba. Oh, apay, anya ti impadamag na. Ada ka na napasamak at pinaltog idirabi Itinagbadangan ti San Mariano kan Santo Domingo. Anya? Hindi. Asidag ti baybay ti Santo Domingo. Kasmat lang iti ili tayo o San Mariano. Wentatang. Kat maatap ka nung smuggler dagiti nakarangit dagiti pulis anang checkpoint. Ay, hindi pa ilaan. Addan dagiti sayang gusang nga adda dagiti dadakkel a negosyante iti probinsya nga smuggling ti pagbakbaknangan da. Kasta ka di tanang. Kan adda pa'y damag nga adda kano dito'y lugar tayo ti drug queen. Kan smuggling queen, anak. Anya. Sana ka pabasulan, Donya Candida. Talaga ka di kayat mo na pugsaten ti panaggayem ta ha, Mayor Solomon. Anya ka ti panagkunam, Donya Candida. Ha? Panagkunam ka di kat pakaragsakak tinaramid ti anak mo, iti anak ko. Apay may ramraman dagiti anak ta. Mayat langking ka talalaki ti mga anak mo. Ngam siya, babae ti anak ko iso adihado aking ka. Mayor Solomon. No amumla kumatisang managpasaran ti anak ko. Pinagbalin na anak ka babati kinaltao na. Gapoy ti panagayat na iti anak mo. Nga ba niya tinsubag ti anak mo? Di na impayan iti patag day tangin na ramid ti anak ko. Saan nakapabasulan ni Tita? Tabukod darit na ni Jonas. Wan! Ngam! Ha! Ladingit at Donya Candida. Tilang may bagak kita. Isardeng mo dagiti illegal nga aramid mo. No di mo kayat may karangukong ka iti gungugong. Karaman kanto. Ha! Ulit at timbaga. Rogyamon tagbalbalew. Kan mangisardeng iti dakas nga aramid mo. Ta sigurado asan kanto nga agbalikas kadag iti sumarunong agbalin alitar ti ili tayo. Sino kumat sumaruno ni Don Gonzalo? Di ko lang, kabutin ko. Ad-adda manan na ibaga Maniloy sa. Ad-adda na saan ko akabutan. Mabalin na saan mo idakabutang. Ngam saan mo amay tarayan kan kabaalan na labanan tilindag. Anya? Nalawag timbagak doon niya Candida. Kat ulita. Sardeng amon. Uno ag sardeng ka kuman. Ambok. Noan niya itati pampanunutan na yan doon niya Candida. Kaya't nakairaman. Ngam saan ngagbalin kanya. Danom mo Antonyang. Danom, darasam. Mabit lang ta mga alaang. Susapo! Ano Darasam! naman ang guruod dito'y balay? Dunyang, danom na kaya Umayan, madam! Umayan! Diyos ko, ang yaman nga tang na ito'y. Antuyin, madam. Anya, madam. Mayatan tirik na yaw. Mabalin naklata na panawan to niya. Ayaban ka, no da pa kasapulakan ka. Tiyawanan pa na sulubon. Karkaritan na ka talaga. Ni Mayor Solomon, tinakasari tayo iti cellphone, madam. Daga pa ila tita. Pandawan na ko na. Ay, uwan, madam. Oh. Anya ka, no? Apay, kaluksaw na ni Mayor Solomon. Uwan kayam. Saan na si Mangput dadawal? Napanandang-tangak paisaw. Apay ngawan da payla ang kin Nicolas aging gaita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode,
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Adaw ti mangdaydayaw iti gapuanam anak. Ang naimbag no awan agsaksakit tinakam na kan ka wenno dakas nga apal. Sana maikatay tatatang. Kadwa na pa'y tipin na dakas. Kan agpipin na tay dapay. Wen tatang. Ada dagiti lugar ako na hotspot no tiyempo ti elections. At dapay dagiti agkakabagyan. Agkakabsat kan agkakasinsay nga agpin na tay no kasta at simpo ti eleksyon. Dito'y ili tayo tatang. Awan ka diti kasta mapaspasamak iti napalabas. Awan ti napuutak. Ang amno ginatang iti butaws. Isaw. Awan sa matan ka dagiti napalabas tatang. At dagiti na ipadpadamak. Sino mo't dagiti concern tatang? Dagiti maatak kunak kuma. Da Mayor Sulumaon. Anya? Ang jaklaan mo ita Sa bagay, iti lang ang siguro na nga to a posisyon. Tatibinag ti sanggunyan bayan. Kasla, awan mo din, ta majority manipod kada kami. Idin to ta, dwala ang tinakarwar iti binag ti administrasyon. Wingkat nga ta. Siyak lang ang ti pangibasarak tatang. Sa anak mo na naggatang, nakarwarak mat. Marik nati na impuswan apa nagsirbay ti anak kaw. Maasya nagpaikit din kan ko anak. Danda ni awaan ang inanana ita. Kas iti dayjay. Nagsapadaman anapan ken dito iti munisipyo. Adda kano nasken apagsaritaan da ken Councilor Kamba. Maipapan iti napasamak arangad dagiti pulays ken maatap nga smuggler. Ay, malagip ko tinanggag ko adamag. Wano taltalantanan ti may sa radio announcer. Itinalatak a radio station dito'y probinsya may. At dakano dito'y probinsya, wano iti paikit di ile a San Mariano, di maatap a drug queen, kain smuggling queen. Ay, no adda dito'y San Mariano, may salang ti amaw, a sobrat baknang na. Nila ang Doña Candida. Sa dino ti papanagyon hasta da karubwat ka. Napartek ka man ni Rabia. Awan maramidak, mami. Kan ado ti pakariribukak. Anya ko ma. Imbes nga si kasunti negosyo tayo. Ada in charge mo no katalag tayo jay, mami. Kan anya kumapailat sa pulen nyo iti kinabaknang tayo. Anya? Saan tayo ang maibos daytan, mami? Nang runa kada kayo. Anya ti kayat masawan? Awan sir-sirbe ti ado unay a kinabaknang. No addamat madi apakasarsarita am to. Saan ka di, mami? Nasaysayat mo't lang ti matay anadalos ti kararwang. Anya na kitang ibagbagam kanyak. Siyak ka di ti pangiturturungam kada kita. Adda kada kayo. No anya ti pagawatan nyo. Kan apay kasta kayo, mami. Oh, Adda ka di saan anasayaat nga aramidan nyo. apapam ka di nga dama di nga raramida kakasda. Awan imbagbaga kakasta, mami. Da kayo lang ti makaamu iti dayta. Kat no bilang adda, isardeng nyo kuman. Oh, mabuisitak ka talaga to niya. Matam, tapos yaw. High blood yaw. Sino ti sana makaluksaw kat? Di pala nagkulpa ti luksaw ko ni Mayor Solomon. May nayon pa ni Jonas. Madam, Agkatap sakit din ni Jonas nga dama di nga aramidag.
Anya nga tatimbag pagkani dawal kan kwa na. Anya ko mamatat. Ayawan! Agure ka. Apay nga tangawan pa'y dadawal. Saan damat asim mangkot idirabi, madam? Nang iba unay nyo kidi kadakwada Ayawan! Awad kay Jayan Tunyang. Sige, makamuka pa'y lang dito balay. Adanas ka, napapanak. Hello, Counselor. Good morning. Mr. Mercado. Anya ka dito may pay ko, ha? Ada ko malang ibagak. No sana ka makasingha. Saan mo? Awan mo ti appointment ko ang... Madam Sheila, mangisagana ka man iti merienda? Juice, wino, kape? Anya ti kayat mo, Mr. Mercado? Juice, wino, kape? It's okay. Saan kayo nga agtaktak pa? No. Sige. Sheila, oray kape laangan kan timot kanya. Okay, wait a minute. Thank you. Anya ka diti ko nam nga ibagam, Mr. Mercado. Mabalin ka di nga awisan ka para iti dinner? Ano niya? Di na ko mapaayan. Adalaan kaya't ko kumaapagsaritaan ta. Nagkumkumpo sa lang. Sa ko lang. Kantaan kini. Ati sige ka nun, madinsan. Kahit mo asawan, makikuyog ka ken ko na insan? Pagustwak insan. Ngam da ito yan, timauti. Sige. Mas tawag mat. Saan nakaasar doon na? Ngam iti da ito yung daway. Kaya't naman wano saan. Masapul nga agsardingan amang riribok kanya. Namin ano mato niya imbagam ken kwa na dayta. Saan lata amamingga? Ay, kasi tinako na kinsan. Maudin dayto eh. Saan kuntun apagustuhan? Ay, sapay lako ma. Apay, saan da nga tang nagkinaawatan ken munit? Saan siguro insan? Nang ron kat nakapilan ti divorce da. Dayta lang Agbabawin tuman ni Jonas. Narigatan ama pasamak pa ti panagsinubyan. Insan, dumakdakkel ti parikot maipapan iti maiparit at droga dito San Mariano. Wan nga din san. Dua nagsasaruno akaso ti pamapatay kan panagramas. Wen insan, maatap kano ang napapatay kan naramas dagiti biktima. Sigun iti damag. Posible a drug addict ti akin gapwanan kadagijay. Lupay nagduma dagiti suspect. Masapul ana ingat ti pan nakaipatumpal ti linteg. Maipapan iti prohibited drugs. Kumaa, angam depende. No nyamat ti addang dagiti autoridad, nangro na iti ahensya a direkta akin akam iti dayta. Wen insan, damot division sa ti pulisya. Tunggal munisipyo dayta ti talaga trabaho da. Mabalin siguro amakin naman ka iti hepe ti pulisya insan. Kastamot din iti Committee on Drugs iti Konseho. Saan lang nga maipapan iti maiparit at droga ita ti parikot, friend? Anya pa'y? Ti kaadda dagiti smuggler at taga San Mariano. May basar ka di daytay, tinaipadamag pa nakapapatay dagiti nag-checkpoint apan nakabagi ti linteg. Wen, makapaalarmasan ka di. Wen nga rod. Kasaritak to ni Papa. Kinapod na. Adda, naibaga kanya may papaniti siya bukuin kasi smuggling queen. Masapul nga balin tayo vigilant kada gito yung mapaspasama kita. Mangdadaon iti reputasyon ti Ili as San Mariano. Imbes nga adda dagiti maawis tayo nga umay ag negosyo. Agsanudan no mariribok ti Ili tayo. Ay, pudno dayta, friend. Iso, mangisingasingak ita iti emergency meeting ti konseho. Ket mapaayaban ni Hepe. Tayo sutiag palawag ka na gito eh. Saan ka di nga iti boundary ti Santo Domingo kan San Mariano? Tinakapasamakan da ita? Wen, kalpasan ti meeting mi iti konseho. Mangaramid kami iti resolution. Amang kid daw iti joint council meeting ti dua nga ili.
Tapno agtimpuyog kami amang kita iti solusyon dayto ya problema. Oh, dayaw ka talaga ti kinasariwawag ti panagpampanunot mo, Eloisa. Deserve mo talaga ti agbalin ang mayor ti San Mariano. Ngamin, pasi kapag sayatan ti ili kan dagiti umili ti pampanunutem. Saan kayo pa'y larom-romwar dito bodega? Kan saan na maaramat dagiti lugan nga inaramat yo dawal. Well, madam. Makisinarak ta kini Mr. Ong tabayadak dagiti kargamento. Well, madam. Agsara kami matiti Kabarbaroa Seafoods Restaurant iti Kabisera, uno Capital City. Kano, madam? Inton rabi, Sige, madam. ganda kayo. Saan kayo nagdanag? May kan kayo ti bonus, kas inkarik. Nawanda ka sa mapasamak iti kargamento. Nangagyo, kakadwa. Isungag talinid kayo pa ilang diti budiga. Well. Sang-sangpet mau, ngem agrub-rubat ka man betan, kalpasan ti panag-shower mau. Adangamin kasi narak ko ataw, tatang. Mangrabi kami itirwar. Kasta ka day. Maipapan ka di madan iti trabaho mo, no, kinakonsihal mau. Saan, tatang? Personal da ito eh. Kasta ka day. Wen, tatang. Ibaga ka na kayo ti pudnutan. Kasi narak ko ni Jonas. Anya, kunak man Saan daw. kayo kumangag panunot iti sa bali? Wen, no. Saan yung ipapana makisinublianak kan ka na, tatang? Saan? Anak, Kaya't ko kasarita iti maudi na kundaway. Kidawat. Adinak ko man riribukan pa'y. Tauray anyat aramidan na. Sana ko na makisinublian pa'y kan kwa na. kasta ka day. Wen, tatang. Isarra kong ti pusok para kan kwa na. No pa'y silulukat para iti sabali nga ayat. Sang-sangpat yung pailaang. Agrub-rubwat ka man matag. Kansos, una yan, nagtaer ka iti day taas suot mo, senyoritaw. Kasta ka dito niyang. Andan sakit, di kadate mo Talagang adda. Kat agyaman hak. Tapinat gan na ti awis ko. Sino? Ay, ni Kadimunek? Saan? Ni Eloisa. Ha? Ay na, wow! Nagmayatan! Ang sana kasigurado. Noan niya ti mapasamak ide dayto ya panagkita mi. Ngam na niya man. Naragsa kaklatan. Tapinatgan na ti awis ko, Tonyang. Ibilang ko nga espesyal akan ito dayto Eloisa. Counselor Eloisa. Iroy sa latan. Tawan tayo iti opisina. Okay. Saan ko nga mo? No ibilang mo pa'y laang espesyal, akan ito. Numanggag mo ti bagak. Ha? Pinatgakyawis mo. For the last time, Mr. Mercado. Ani? Maudi mo ten a panagpakaasi. Ken panagkidaw ko ken ka iti pabor. Ken sapay na kuma. Tapat gana. No? Pudno na patagak ken ka. Wen. Saan ang nagbalo ti panangipatag ko? Wen no. Panagayat ko kan ka, Eloisa. Ngem. Agpatingga ko malaangan dito ti amin. Ibawing mo laangan iti sabali day tapan na kaya. Sorry. Ngem awan panggap kun ang makisinubyan pa'y ken ka, Jonas. Awan pa'y mat ni Mr. Ong, madam. Wan,
Iso dito ka pailaan tawal. Wala, madam. Kat... Oh, Madam, pwede nakiktot ka. Anyat nakita mo, ha? kumita kami tila misyan iti suli. Ken, ada nakasandya kandila. Apay. The Jonas kan Eloisa. Wan, madam. Anyat ti kaya tasawad ay ta. Candlelight date, madam. Madam, adan da Mr. Ong. Sorry, Jonas. Ngam, nupay kas na. Agbalinta ko mga agayam na ta. Wan Eloisa. Anya ti nakakigtutan. Jonas, umita ka itilamisaan nga adda iti dayjay apanta. Sino ti... Damami, kan... Adda kadwa na... Sigurado ka may sa Chinese ti kasangsango da kintawel. Anya ti kaya tasawon ti. Adda attache case itilamisaan. Saan ka ngagpadlaw, Eloisa? Kan alak ida iti picture. Anya? Mabit lang. Ngamsan ko nga ipadlaw nga alaak ida iti picture. Apay laing. Anya ti plano? Awan. Okay. Adday ta. Damagot to ni Mami. No asino ti kinasinarak na. Anya, Jonas. Ada ka di pa pagsaritaan ta? Panag ko na kat awanan rumba nga pagsaritaan ta. Kat patgam ko ma, tikinig daw ko ken ka. Eloisa, Mapatgam ka di. Maaramid mo ka di, tikid daw ko, Jonas. ikarigatak. No pa'y nasakit para kanyak, Eloisa. Sorry. Damamim. Pimanaw ti Chinese. Saan da pa'y mata pimanaw? Kat saan ko nga amunoan niya ti pampanunutan ni Tonya Candida. Iti da ito'y apa nagkita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ba yapimanaw da Eloisa, madam? Bayam lang, ina. Saan tayo ka di pa pumanaw? Pumanaw tan. Kiti sa bali lang na lugar, ti pa kasi narakan ta iti buyer. Awan, madam. May baglakit din ta, dayo-tayo iti enda. Anyat pa nagkunayo, madam. Nagkinawatan man nga tanda kiti dua. Adda to altaw, amapanak ti opisina day tanga Eloisa. Anya, Wad, sana mabalinag sinubyan da ka ni Jonas. ada ka di pa'y maramidan nyo, madam. Anya katawanan, o sarati kwarta, no kasapulan. Anya, siguro, muray milyon titid ko itag ni Luisa. Saan lang gawatan, madam? Saan na kwarta ti itod ko? Anya nga ron, madam. Bala. Anya, Nga, sakbay day ta. Patulodak iti lungon kan corona. Awan ilimod ko ken ka. Monique, friend. Anya ka di ta? Sangsangpit ko. Nagsinarak kami ni ex mo, Saan pa'y gayam nga ex, ah? Tawan pa'y result ti divorce yun. Ni Jonas? When, pinatgak ti awis na nga ag-dinner kami. Baliktad siguro tinamnamaan na. Namnamaan na nga? Nga, umanugo ta. Takayat kun ti makisinublian ken ko na. Ngam, nagpapakasyak ken ko na. Kinid daw ko asardangan nak kuman ariribukan. Tawanan ti panggap ko ang makisinublian ken ko na. Oh, kasta timbagam? Anya ti kunana? Ikarigatan na kanong aramidan timbagak. Anyan? Imbagak pa'y nga.
Ibawin na laangan iti matang na iti sabali. Langgong namin ni Jonas. Friend, sapay la kuma. Ta sumardingan amang ring kanya. No kuma, ikaw, iti sabali akong tawa ay. Saan, friend? Saan ko nga igasang-gasat tibiyag ko? Siguro, no awan dumti nga sabali nga ayat kanya. Agbiagak mat nga ta? Nga oray awan lalaki itibiyag ko. Oh, come on, friend. Anyan na ito? When friend, basta ita, nakafocus ti matang kong iti panagserbik iti ilik kas konsehal. Oh, sige. Nukastati ko na, friend. Ngam ko ma, saan mo isirata pusong para iti sabali nga ayat? When, silulukat latan, friend. Ang, saan na para ka ni Jonas? Ah, sige mo ni friend. Baliwan tanto ti agsarita intun bigat ha. Good night. Okay. Sige, friend. Good night, too. Saan ati panagkita mi ka ni Jonas? Tiyata iti panunod ko. Ti pan nakakita mi kadadton yak kandida iti restaurant. Anya nga tati masaunay ta. Ay magmada, nagsao kayo kang Jonas. Wen tatang. Saan ko maharumba nga makisinara kakpay kan kwa na. Kaya't ko kasarita na sayaat. Iti maudi akong taway. Nasaya at no kasta anak. Kat sapay la kuma. Kasana sa bali ti atapan ni Donya Candida. Iti dayjay apan nakakita na kada kami kan Jonas. Ay, anya ko ma. Hawan mo't kit diya. Awanan bibiyang ko tatang. Padaanam ti mabalin nga aramida ni Doña Candida anak. Tatang. Saan ko mga agbigdot nga agiwayat iti dakas. Ta saan ko nga atrasan ni Donya Candida. Agtuyin ti kapen, senyorita. Agyaman akton yan. Talaga kabisadom ti timpla magusto ka. Iwan Ni mami, saan pa yari mo rin ti silid na? Ano, saan ka di pa yan nakari? Saan pa'y mataray mo, senyorita? Adang aming kahit ko pagsaritaan mi. Kasta ka di? Bakit ni Dawal? Nagkapoy tayan dito'y nagkape. Kuna na ngagkarwas. O sige, mapana kita yan na. At dala ang damaga. Nakita na ni Doña Candida ang nagkuyog da inisan kan Jonas, uncle. Amang ano pananutin da di abakat. Ang nagkinaawatan damanan. Ay, saan ko nga amaw. Hangam sigurado da ita. Hangam patsak akasta ti panunutan da. Anya lakit din nagpaiso ti tawan niya. Awan mo't dakas nga aramidin ni Insan Eloisa. Ay, saan kumad ang maawatan baraw. Hangam may salaang ti amok arasawn. Gapot kinakurapay may. Basol nga ro din Insan Eloisa no nakurapay. Kat isot inayat ni Jonas, salaman. Daytat saan ko nga mo Ang amangkel, impet kang kanon ni Insan Eloisa kan Jonas. Adinan kayat ang makisinubyan kan kwa na. Kan impakpakaasin na. Di na nariribukan pa'y. Tungpalin nga tamat ni Jonas dayta paraw. Dahil sa tijak am mo, uncle. Kasta unay ka no aliday ti rupa na. Idi agsina dagan insan. Saan ko nakita ta nagurayak lang iti kotse. Ay, mas daawak At damag ni Monek nga anak ti Mayor. Nga adda amay kari kumakan kwa na. Kuma. Angam nila tamat Insan Eloisa ti kayat na. Ay, anyalakit day ni ayat nga agpaisaw. Mauray lang ti final result ti divorce da Jonas kan Monik, uncle. Ay, kasta ka day. Kan maysa, saan mo ta nakayat ni Monik ti makisinubyan kan Jonas? Hosto ka nun ti panagsakripisyo na. Ay, wan bait.
Saan ba ita may sa ti lalaki? Kat ang mga no adapay kit din nalimad apa naggusto na ken ka. Anya? Uncle, adayo ang mapasamak dayta. When? Nadagkat wano nasingad kami ken ni Monique. Angam, kas may sala nga gayam ti amo kagapuna. Kay sika ada pa naggustom ken kwa na. Aklo na Uncle. Agrok babak. Angam oray pa'y makarit na akto iti ayat kan kwa na. Kopi ko paklaangan dati arik na. Anya? Italiman ko langan iti kaunggak. Taamok sa anak ama ikarit kan Monique. So, kasanaw no adan tumot kas taarik na na. Anya? Daytaw iti laglagi pambaraw. Uray na ata akayo. Wano dayo per iti danom. No kanayon ang madadang iti apaw. Sumgad. Anya? Ken iti tayak ni ayat. Awan na kurapay. Wano baknan. Nang runa no puso ti agpitik para iti tunggal maysa. Nabagas dagiti imbaga niyang kalipe kanyak. Angam, nari ka ta mapasamak dahi jay. Ken awan turod ko ngagpod no ken Monique. Nga uray adan tuman bilang maritnak ken kuana. Jak kaya ta mapaayak. Wen no masugat ti pusok kapukan ayat. Akas kan insan Eloisa. Pulos nga awan maipagpanakkel ko ken Monique. Nang runa ta, mayor ti amana. Sabagay, pudno ti ko na niyang kalipe. Awan imposible no ayat ti agtignay. Bilibak kan ang kalipe. Kan uwan matkit di. Kas kunada nga rod. Love can move mountain. Nagaday ba kang kanyak, Jonas? Adala ang damagat dawal. Ano na yay? Akan, congrats, Jonas. Apa ya kablawan nak? Nagkinawatan kayo man kan kam si Lord Eloisa. Pag ko na ang matitikasta. Nagromantik pa itidikyo. Dinner with candlelight. No kasta ti pamatim dawal. Nagbidot ka. Anya? Impatang na. Adinan kayat pa iti makisinublan kanya. Kat kinid daw na. Asar dengak kuman arang-rangan. Ket, nakupay kamatan. Sardengamon. Saan ko ang masungbatan dayta? Ngam, agtali na iti kaunggag. Iti puso ni Eloisa. Saan ko ang maibaga? Numalipata ko no saan. Okay, iswa. Wen gayam. Adaman damagag kan kadawal. Anya na tangamin. Sino jay dimtang akadwayo iti restaurant idirabi? Ni Mr. Ong. Mr. Ong? Wan, nyamsan mo nga ulit-ulitan ngay balikas. Tapilido na. Kasosyo ni Madam iti negosyo. Saan mo kadingaman mo? Saan? No pa'y ado dagiti gagayam ni Mami a Filipino-Chinese. Sa bali ka rin ti pangipapanami dinajay. Saan mat? Angam, damo ngamin a makitak. Awan rumba nga pagdana kami ti dayta, Jonas. Angam, anya ang negosyo tinagsugpunan da. Saan ko nga mo? Tasan ko matabibiyangan da kita? Nasaya atam mong timbagbagam. Natural, Madam. Urayawan patagmi ka na kayo no mamingsan. Kinaluban kalatagan, Jonas. Nasaya at laon na itinaramid mo. Nga magandad kayo, Madam. Isardeng yung kuman. Tamang ano agbalaw kayon to kat naladawan di amin. Isursuro na ka di. Saan?
patigmaan lang na di madam. Sa inyo ang mailang mangidag na nayon dagiti nasabeng aramirin nyo. Dawal. Mga nudakdakkel ngem ti bagiyo, ti babawi yun to. Sigurado ka, iha? Wan, Papa. Iti sumaruno nga elections. At kandidato to para konsyal. Ano niya? Wan, Papa. Ah, Kasi ti plano. Iso ka na ti isusurot ko kani Councilor Eloisa. Tapno mamamudak dagiti tao. ala. At dakin ka no na itati kayan mo. Saan ka lapdan? Kaskada kayo, Papa. Kaya't kumunti agserbi ka dagiti kailyan tayo dito San Mariano. Malagaron. Rogyamon ti agpakam mo kadagiti umili. Dakkal tinamnama ka mga bakaktungat na mamandang anak ti mayor, Papa. Dakkal na ita, apo unak. Wow! Napintas la unay dayta plano mo, Nick. Suruin ka. Kat amangan no number 1 kan tupay. Ngata? Wen, dakkilabanag ti kanayon mo nga isusurot kan insan. Kat ibagbaga na asi kati anak ni Mayor. Gusto ka, Lito? Masigurado. Nasaya at launay noon katikat kayo kan insan Eloisa. Tanay, last term ni Papa. Siyak mo ti sumublat kan ko na. Ang madamag ko man, anya talaga ti rason wano nang duron kan ka, asumrak iti politika. Dua ti kang runaan dito. Umuna, kayat ko amayaw awan tinapalabas. Suno, kayat ko tinananay apan ang lipat. Talaga lang ha? May katwa, kas ka ni Eloisa. Kayat ko matiyag sirbi kadakiti kailan tayo. Nagpinta sa panggap. May mayat kumapay, no mayor ton ni Insan Eloisa. Kat si katibi si Mayor. Ay, sa bagay. Dila maminadaw ga aglabas ti aldaw, baraw. Wan nga rodang kel. Saan tayo anapupuutan ti aldaw? Eleksyon tumanan. Ay, wan nga raw, agasum day ta. Kat dakkel abentahe da Insan Eloisa kan munik no agkatikat da. Wan, anong talaga nga ta nga alaendan ni Eloisa kadwada? Isuman ti baga kanyak ni Monik, Uncle. Ay, sa bagay. Dakal ti impluensya ni Monekin Mayor Solomon. Ay, husto ka, Uncle. Ngamin kat patpat gan launay ni Mayor Solomon ti anak na. Ibaga manjag pa iso Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo kadin kan Eloisa. Nagkunaan nyo iti dayta. Anya ti kayat asawan ti panag-date yo kan Eloisa. No, ibagak asaan nan akayat. Gapo kada kayo. Anya? Gapo iti inaramid yo iti. Apa naging nadayumi. Saan na kun akayat? Nasayat no kasta. Kat nila kuman Monik ti pamaisam. Kabad niya tinaramid mo? Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atel mo nagtibanag? Ajak matil mo. Anya nga rodita? Agdiborsyo kayo kin Monik? Kat no saan nakamata na kaya at dayjay nga Eloisa? Anyat mapasamak iti biyag mo, ah? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.